program fatwa devuma algon dannawalani Sheikh Ibrahim Ahmad me huduge faana qawmuge mihunna ware fen nulibmuge datikan kurimati wahaka tin aharu dos wanden me eggotges ware fen nulibi ege datikamuge emihun tibma fahuga emihunna me vilagan fernima waran ufavikama me wani den emihun visniye wara boko me ware vehene ehem beenumwa wara fennegi me fen libigen daane fenuge tanawaskan libi daane ehmema emihun e hikurum vi hagegatuga kun hiyaka ai wara warugada wahen ai ingeto den e waga emihunge gaum halakuwegen diyekama wani e wa hydre adduwa wande medukenu men neti demigen diyekama wani mi wahakirit quranuga ade mi sakharha alaihim 7 layalin wa 8 ayyam ehmima e wahakatan asmfo mi hydrea adduhuga mi wa aw mafahuga emihunge muli diriyulun ekko viranavege midiye den emihun sifakofa meonnani qur'anuga ditto ade sifakofa meonnani sakharha alaihim 7 layalin wa 8 ayyam husuman fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya borati khaduru gulitaken he ukalefa mimihum meonnani ma mi allah ge azab asa diyar emme marwe sifa kurayfa meonnani hama ekka ukalefa hori lakul boritaken he emme ehni kirit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala huduge faanuge qawmuge mihunge wahaka wara tafsiluko eta suratiga bayan kurawafawe algon men kurige nabi bekalunna rasul bekalunge tarikh mi ge wahaka dakkairu algon men wara boda visnajehe allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anuga e wahakata ya tafsiluko bayan kurawafawani kombenu megato eve shakkene gotuga kurige ummettawge mihun ge wahaka qur'anuga gennawafa womuge emme bodu beenumaki algon menna ein ibra libum algon men ein ibra hasil ko naseha libigatum adi algon menge amalta algon men rangal kurun kommekas huduge faanu ekalege faanuge qawmuge mihunna wara hikmetteri kamaiku riveti uslub beenun kurawagin nasehatteri wada gennewma ekues emihun iman womuge badaluga emihunge kafar kama goddunu kurma kiburweri kama adi bodakan diyei iturwege qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala hud suratuge fansas wana ayatun feshige fastolas wana ayata demedu huduge faanuge qawmuge wahaka e qawmuge mihunna huduge faanu dina gwalavan kurawafa masekke pulta adi emihunge nukemanteri kan sifakur devafave emihunge boda kama kiburweri kama harukashi wahakataka huduge faanu jawab devwa fawa riveti gota hikmetteri goy ves mi ayatawga bayan kurawafave adi hama ayayaku huduge faanu warabboda qawmuge mihunna tedumagu dekkewma masekke kurawafa kan ves mi ayatakun enge هود سورة فانساس وانا آيتك الله وحيك ربافه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون مي آيتك الله أنقوافه واني عاد باقاق ميهنگ غاتا إبا ميهنگ أخ هود غفانو فنوونه ekadege faanu vidaluwiye e timange qawmuge mihunne tiaba mihun man Allahuge kibaya man Allahuge hadrata nota man Allahan alukan kurashe enun evves ilahi tiaba mihunna kannete amillaya ufaddagen ule bayaku kamga nuni tiaba mihun enun ilahunta tiaba mihun anwe ade mi ayatun Allah subhanahu wa ta'ala huduge faanu qawmuge mihunna angawafe wani alukan kuran jeheni hamaykani Allah subhanahu wa ta'ala ekka adi haggu gotuga alukan kurwene farataki hamaykan eika adi tiaba mihun hadagen tiule ilahun taki ei batil ilahun takekka kommekas huduge faanu emihunna me vidalwani alukan kurun haqqu farataki hamaykani Allah subhanahu wa ta'ala kan adi ekan ebamihun qabul nukurani evves hekke dalilen oigen nunka emihun hadagen ule ilahun taki ei hagigatuga alukan kurun haggu farat
take nunkan huduge faana emihunna wara ogateri kamayeku wara hikmatteri kamayeku visna devikan mi ayatu enge den mige fahu ayata balairuga Allah wahi kurawani huduge faanuge vidalu basful Allah qur'anuga bayan kurawani ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani afala taqilun mi ayatuge maane ki e timange qawmuge mihunne ekamuge macca ujura tiyaba mihunge kibayakun timan nedeme timange ujura devvun timan ufaddawa nota timan heddevi Allahuge hadrata menuwi nuwe fahitiyaba mihun buddhi beenun nukuranihe mi ayatun ga huduge faanu ekalege faanuge qawmuge mihunna Allahu fiwa ehem farataka alukan nukurma sha adi ehen ilahun taki ei batil ilahun takekka engewma eku den yangawani timan kalege faanu mikurawa masekkatuge agu tiyabami hunge faratakun timan kalege faanu ediwade nugannawame ema kaleme timan kalege faana mi kalemena nasihatteriwe dina gwalati ega agu deka nujehene timan kalege faanu haddawa adi timan kalege faana rizqu devwa farataki Allah subhanahu wa ta'ala ema ekalage timan kalege faana rizqu devwane timan kalege faanu mikurawa masekkatuge evves badale timan kalege faanu tiyabami hunge faratakun beenun fule nuweye den ege fahu ayata balairuga Allah angawa famani wa ya qaumi istaghfiru rabbakum ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين آد ورا ريوتي أسلوب بينهم كرباجين أميهن دينا قوالا ومن كذا يفعل وداعين نيكم مئات سنجة مئاتك أنجوا فيواني أدي تمان كذا يفعلوا قومك ميهن tiyabami hunge sahib wanta kalange hadratun tiyabami hunge faafa fussewma edeshe efahu ekalange hadrata tiyabami hun tauba washe erun vehiganna gotuga tiyabami hunge macca udun ware fonuwanete adi tiyabami hunge baruge teriya baru ekalange itur ko devwanete tiyabami hunge baru verika itur ko devwane kuvveringe gotuga tibe tiyabami hun furagasti emburi nudashe mi ayatugo es wara madumatiri kamayeku wara riveti goy beenun kurawagin wara ikhlas teri kamayeku wara loybayeku qawmuge mihunna ekalege faanu nasehettere wada gannawa kan algon menna ebayenge ahmad algon hitangarene mi ayatugo algon menna wara rangalu message take eba devwa he ema mi message tak algon me visnadama hingashe mi Hud alayhi salam ge message tak tere misalaka faafa fusseu mangedi dua karo detto ad mi Allah subhanahu wa ta'ala algon menna kurige ummettawge mi hunge wahaka bayan ko devwa fawmuge emme bor beenuma kiwe sei algon men en ibra hasil kurun padwes detto ad ehme ebe kalunge qawmuge mi hunna mi angawani misalaka huduge faanu ekale faanu qawmuge mihunna mi angawani tiyaba mihun Allahuge hadrata tawbawe faahu fussewma edi ekalange dannawashe erun Allah subhanahu wa ta'ala tiyaba mihunge tanawaska itur ko devwane adi tiyaba mihunge baru verikam wes itur ko devwane niyamatta itur ko devwane mi algon men abaduwes handan kuran jehena kame huriha ecce devwa farataki Allah subhanahu wa ta'ala kan algon menna evves kamegga amilla evves kamen no kurevenaka ehma abadwes algon men kurefa faafataka tawbawe yo amalta itur kuram masay kuran jehna erun algon menna duniye gawes algon men kamyawani adi akhiratu gawes algon menna heyo nasib libeni erun ehme huduge faanwes ekale faanuge qawmuge mihunna egota yangawani ko horiya nabi be kalum wes evidalwa basfulaki haygatuga Allahuge wahi ebe kalum hamaykan ebe kalumge dufulun ada kurevi kamuge wese Allahuge engebu ehma kommegote wes algon menge ma rasula sallallahu alaihi wasallam wes algon menna angawafani egota algon men ekale fan khudu hadisul kurawafwe kalemen atiyabami hun tawba washe timan kale fanu tawba wada gannome dualaku sateka fahar
ehma algon menge ma rasula ki sekale fanu iswediya faafataka adi faswegen wa faafata fussawa devwanikan allah angawaf wa bekale ehna sekale fanu sateka faharu tawba ve faafa fussewma ediwadanwa kama wani ehma algon men sekale fanu sateka far tawba vi kama wanya algon men jehena inhas fahar tawba wa ehna algon menge kufaafata algon menna guna adad nukureve haves ginawane eg mane ki ham ekan e adad ham kurumen misalen e dekke winget ad eg mane ki algon men abadwes tawbabe abadwes allah ge hadratum faafusama edi dannawan jehene algon men dimawa musibat taka deragottaka hitamata bismi algon men ge nafsu helawala algon men itura allah wi farata embur rujuwe tawbabe faafusama edennawma libe fursatake ad den ehma mikan kamaki haigatuga huduge faanu e vidalu basfulaki ei buddhi qabul kura komme mi hekabe sama qabul kurwena wahake e ekale faanu mi honna wara ikhlas teri kamaay ku wara riveti go beenun kurawagin nasehe devuma fahuga ekale faanu vidalu timan kale faanu evves badale nuata ujurai mikamaka beenu men nune timan kale faanu heddei farataki allah e faratun timan kale faana ujura devwane mi hama komme hama buddhi huri komme mi hakavves qabul kurwene wahake den efahu emi honna angawa fewani emi hun allah iman vejjanama emi hunge musandikan iturwegen danikama hashiganuge baru gadawegen danikama emi hunna niyama itur kurawwanika algon menge islam dinu go sangawa fani hama egota den ahmad tisa wadati algon danwa hibe rega algon program ga ivigen dia hud alayhis salam ge gawm ge mi hunge warugada kama emihunge huri bara emihun allah debafa tanavaskam ge niyamat huge wahaka emima algon hiwani rege program ado se be fulna wara rangala ekan egwadan wanhen mihar demme gurwanuge ayatakun ahmad abdul karim e vidalu basful enoda ade mi hudu suratuge algon dennevi diha ayen algon furi hama kollana algon hiwani itura olum filagen danakanne wara gina echalgon menna den efahu fansas timwan ayatuka allah wahi kurawafe qalu ya hud ma ji'tana bi bayyinatin wama nahnu bitariki alihatina an qawlika wama nahnu laka bimu'minin mi ayatuga allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawafe wani huduge faanuge qawmuge mihun ekalege faana din radd jawab mi ayatuge maanay ki eba mihun dennewe e huduge faane bayan vegemwa hekkaka eku kalege faanu timammenge gaata wadai nugannawme hameykani kalege faanuge basfulaka timammenge ilahunta dukollane bayaku kamuga timammen nuwame adi kalege faana iman waane bayaku kamuga timammen nuwame nikam ballawa mi konkahala harukashi goddunu kurumuge jawabetto huduge faanu wara madumatiri kama wara riveti uslu beenum kurwagin wara rangala emihuna naseheteri uma ekwes emihunge ekkala harukashi go beenum kogge emihun huduge faana jawab difa miwani ehnama sekale faanu ekama kofa wade nugannawa demme sekale faanu masay kurevi emihunna tedumagu libene gote veto den ega anen ayatuga allah angawaf bani إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد مئة آية توقع الله سبحانه وتعالى بيان كربافا إيواني هودو فانو إكاليغ فانو قومو ميهن دينا قوالي حكمة تري ريوتي غوتا أدي إميهن إكاليغ فانا نكيمن تري كمايكو
din harukashi jawab mi ayattoge maana alwon dannawalana timam menge bayin ilahun kadege faana moya alaskam fole jassafi kamga menuwi timam men nobunanuwe hudu alayhi salam vidalwiye hamakashawarun tiba mihun ilahu antakam kamga man allaha sharikuko ule taketin timam bariye begen wakama timam kalege faanu man allahu heki kurawame adi tiba mihun wes ekamge macca heki washe man allahu fiyawa ehim farat take den yaffahu timannaya medu tiabamihun emmen ekuga rewunta rawashe adi ekamuga timannaya medu lasnu kurashe hamakashawarun timange sahibwanta adi tiabamihunge sahibwanta man allahuge hadrata timan kalege faanu wakil kofime eche ge emme ha kantauge emme ha baruta ekalaange hippawa fawa ecce menuwi evves dire ecce nuwe hamakashawarun timan kalege faanuge sahibwanta allahu wodigen wani sida wegen wa gotugay fahetiya baamihun emburi furagas diifinama tiya baamihunge gata ekamakagen timan kalege faanu fonuvunu kanta tiya baamihunna hamakashawarun timan kalege faanu ivvaafimwe adi tiya baamihunge badaluga tiya baamihun noom bayaku timan kalege faanuge sahib wanta raskalaange gennawane hamakashawarun timan kalege faanuge sahib wanta raskalaange komme kamegge macca ballawa wadigen wa raskalaange timan raskalaange amurufulu ahindu hudu alayhi salama enage arihuga iman wegen tibi mihun timan raskalaange rahmataiku salamek kurevimwe adi gadafada wegen wa azabun timan raskalaange ebamihun salamek kurevimwe ei aadu baagaage mihunne eba mihunge sahib wanta raskalaange ayattaka inkaruko dekolu hediye adi ekalaange rasulunna uredune adi aniyaveri baarugada komme jabbaregge amran emihun tabawiye ade mi ayattawga allah subhanahu wa ta'ala sifa koddevafa no talgol menna bayan koddevafa ewani hudu alayhi salam ekalege faanuge qawmuge mihunna diina goalevi riweti gota adi emihun ekalege faana din harukashi jawaba adi ege natija emihunna fenugen dia goy adi allahu bayaku ge amalta goswe allahu uredi ganfinama komme zamanek gaves enun ehem bayaku allahu emihun halak kurava ehem bayaku fonuwane kamves mi ayattakun dehave ema warar riweti uslub beenun kurawagin warar riweti bahurwa beenun kurawagin emihuna diina goalevi misalaka ya qaumi wara lobweti gotaka ekale faanu qawmuge mihuna tin fahara mukhatab kurawafwe ya qaum e qawmuge mihunne emihunna handan koddi emihunna wara rangala kantata oyge olum filwa deba mase korwe henna emihun ekale faana jawab dini wara harukashiko yahudu ma ji'tana bi bayyina e huduge faane bayan wegen wa hekkaka eku kalege faanu timamme gata wade nugannawame ehen kiya ekalege faana wara be adabi bastakun emihun raddu dini emme faho ega natija emihun libigen di allah ge azaba emihun kurimat lanjehum mihara algon menna emi ehen uslubakun ehen suratega mi wahakata hama allah subhanahu wa ta'ala wani bayan ko dewafa den faakure kamaki huda alayhi salam ge wahaka kirat qur'anuga ekalefan ge namfulu ge gotuga haifahar warid faave adi eta suratega mi wahakata eta uslubakum bayan korawa fave hudge faanuge masakeppulu korevi uslub taka ekalefan ge masakeppulu ge burakama ekalefan qawma lifa niyametta ekalefan qawman hadan koddevi minwara e niyammettakan emihun kufur verum ge sababun ekalefan emihuna inzar devvikama miwahakata suratu shu'ara ga allah taala wani bayan korawa ade kadzabat aadunil mursalin aad baga ge mihun rasul bekalum dogu kuriye id qala lahum akhuhum hudum ala tattaqun ay ebamihun nan ebamihun akh hud alayhi salam vidal vi hinduge tiyabamihun man allah biruwetiwe taqwa veri washe inni lakum rasulun amin aharnaki tiyabamihun gata fonuwi amanateri
rasulake ade kurin algon menna mi ahmad demme vidalu edevi hu suratuga emi hunna huduge faal mukhatab korevi gotuge wahaka wore tankole tila gotakam mitaga algon menna me fennani huduge faal ebe mi ekalek faal qawmuge mi hunna taqwa veruma gowale vikama den ekalek faal ki Allahuge rasulekam bayan kodevvikama adi ega fahuga emi hunna ekalek faana kiyamon teriuma fattaqullaha wa ati'un tiyabamihum man Allah birwetive taqwa veri washe atiyabamihunna ekalek faana mi ibwa rasulukan tiyabamihum kiyaman terikama ko qabul kurashe vidalwani wama asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin ahore mi rasulukan ibumaka tiyabamihum kimen ujura kan nedeme alam tuge ve raskala ki fulam menwi ahrenna ekam ge sawab dew menwe wanaki Allah hazratunne timan kale faana ekam ge sawab beenon algonne hiwani mitaga mi wahaka dekkum ge manaki emi hunna duniyevi huriha kame mi kandatawga mi khiyal kureveni e manaki kommechekes agen onnam wane kommechekes gannan libe echeke algon menna mi taraqi zamanuga mikurwe madiyatuge khiyalu gota emihunge khiyalu segotuge huri kaman algon mi lafa koreveni ehemwima emihunna visna deniyati man kalefanaki Allahuge darumaya sawaban ede mihige kalemenge faratum ujure mi fasa e beenum fulen no nota eche beenum fulen no ekankan emihunna wara rangalan hadma fulu kodevani den emihunge halatu war rangalan algon menna dakkade ayatake fatum menani atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun tiyama emihun bekaru kulun kuluma komme ustanigga binahen hadani maneki emihun kuliwara majala munifu filuma arama mikantauga haddu faala goswama minwar algon menna mi ayatun dalil koddevwa mi wahata bayan koddevani watattakhiduna masani'a la'allakum takhludun aytiyaba mihun etantaga marunuwe avada demiti beenakamuga killatan hadani hiye ibrahim mi demiti vidalwi ayatakun algon menna benge mi duniyega islam dinuge sangawa fani duniya bes mase kurma akhirat takas mase kurma ehnamas duniya taka akhira du nukolluma algonmen angawa fani adi akhirat taka duniya bes du nukolluma ekam mimihu mi huduge fanu qawmuge mihum boleti us imarat hada kuliwara maja kurma tanta hada daimi gotega duniyega tiben bayaku tayyar wahin emihun imarataka tanta hada ekam macca fakhru boda mun da goswa bayka mi ayatako ebenge ekama huduge faanu wara boda emihunna nasihat terwe emihunge visnu badal kolla ekale fan mase kurwa fa kan algon menne mi ane mi ayatako de hawa maane gotuge visne emihun mi maru aanakam e gotkes qabulen nukure ehme maru nove abades duniyega tibene bege gotuga emitibene algon men mi hage gotuga mi maru aanakam qabul korenje insanege gatuga evre gatuga ekamenne maraki emme gatuga waiche ehme algon me abades tibenje ne mara tayyar wege ehme muslimunge gotaki mi warangawha maru badalwanakam qabul kon abades alokama tayyarwe enage mi faafatakun ekkibawege hunna mi he gotuga enaga amalta battan koramu gendi ehme mi ayatan algon menna mi qur'anu mi wahakata waridufam ge emme bod esirekama wani Allah subhanahu wa taala algon menna mi kankan handan ko deva algon menna tauba uma fursat tanwas ko devu ehme kirit qur'anu ge anga mifada wahakata waridwani algon menna ngein ibre hasilwana gotuga ibre libigatu mattaka fahatan algon jihila eruga waida batashtum jabbarin tiyabami hun gadafadaka me dakkanama evves rahme neti jabbarunge gotuga tala mara gadafadaka dakkate miha sabun program nimala wakwani irad kureviya mifada ehem fursataka ummid kuramu ehem terina faida huri malumat kole geneste vijikamge hinghama jehum veslibi gannamu program record kuri ahmad rashad hushayl bi sheikh abdullah jamil ufeddi ali abdullah wassalamu alaykum